Kako da Teslu i Pupina i Milankovića, 3 najveća naša naučnika, 3 naša velika fizičara, kako da ih spojimo? Sve vremenski, da su oni živjeli otprilike u nekom sličnom vremenu, rođeni su krajem 19. veka, svoje najvažnije doprinose su dali na samom početku 20. veka. To su naša 3 barjaktara. 3 barjaktara srpske nauke. Barjaktari, kao što znate, u vojsci, u srpskoj vojsci, u vojnoj tradiciji srpskoj, igraju, to je posebna čast. Uloga barjaktara je da obodri svoju vojsku. Da iznađu neki deo hrabrosti u sebi, da idu dalje. To je u vojsci. Barjaktari postoje i u drugim oblastima, u drugim profesijama. I manje više uloga im ista. Tesla, Pupin, Milanković, ono što njihov pravi zadatak je bio zadatak upravo barjaktara. Njihova dela su živa, njihove knjige su žive, njihove reči nemaju samo neku širinu, visinu i dubinu imaju. Znači, trodimenzionalni su. Oni su prosto pokazali da iz ovog malog naroda, u vremenu kada je on prolazio kroz najgore golgote, postoje kapacitet tog naroda da zadivi svet, da promeni svet na bolje. Puno ima u ovoj našoj zemlji i Nikola, i Mihajla, i Milutina. Jednako pametnih, jednako kreativnih, kao što su i bila ova trojica. Ali potreban je neki barjaktar. Da im kaže, može ovo, možeš to, ne smeš da sumnjaš u sebe, moraš da radiš. Jer svi ovi ljudi su imali to zajedničko. Radili su neverovatno puno toga, zato su između ostalog i postigli to što jesu.